Galikaw pagid diya maayo. Sige, nang jutay lang mo, pulo lang ni kabilog. Sige, nang hindi na nato ng iban kay hapon na gid. Okay. I would like to start with ano gani? Sige, let me present to you. Okay. Okay. Let's start with this one. So let's start with this one. Whole, half, whole, half. Do you understand? Sir. Yes, sir. Okay, very good. So just like this, example, C2, it's already in the video. It is already very clear in the video. So do you understand whole step? Whole step. When you say whole step, it Yes. means two steps. When we say half step, it means one step. Okay? One step. Either it is higher or lower. Okay? So, ano gani? Next, we have the inharmonic. Do you understand inharmonic? When we say inharmonic, it is the same note. Example, amone with different Same tone, sir. different names. Different names with the same tone. Correct. Okay. Next, we have the major scale pattern. Okay. And then I would like to focus on this example. Okay. Example ko lang ni sa piyak. Actually, naklase ko ni sa isa pagid nga nagligat. Galing kay wala na record ang audio. So this one, we will discuss this example. Okay. We will have the flat. I know just a short overview. We have the key of D. If you're going to look at the key signature, kato ba lang naagid sa nakadrawing sa staff gid bala? If you are going to look at kung ano ang naka-sharp dito or ano ang naka-flat, amo man na siya ang ibutang naton diri nga butangan naton sang sharp. Example, sa key of D, tanawa bala niyo sa key of D. Automatic na siya, isulat nimo D, E, F. If you are going to look at the key signature na F sharp na siya dayon. F sharp. And G, A, B, C, and then ang C gina-sharp pa na. Dua ka sharp kabil. Dua ang gina-sharp sa key of D. Okay? Kita ninyo, if you have your notes, try to scan your notes. If you're going to look at. Yes, sir. Okay, so ang gina-sharp nila is this one, F, and then we have C sa key of D. Okay? If you're going to have another example, key of G. In the key of G, ang gina-sharp niya is isa lang. If you're going to start the major scale pattern, we have G, A, B, C, D, E, C, D, E, F. Ang gina-sharp niya is only one, which is F. So, balik naman ka sa G. If you're going to look at this one, it will follow this pattern, which is whole, half, whole, half. Okay? So, may pamangkot pa kamo sa major scale pattern. There is a direct relationship with the pattern in the key signatures which is written on the staff. Direct relationship na sila. Kung anong gina-sharp dito sa drawing sang staff, amo man na siya ang gina-sharp diri sa aton nga major scale pattern, which is whole, half, whole, half. Okay? Direct relationship yun na sila. Parehas na sila kung anong gina-sharp dito sa drawing or katong sa key signature nga ara sa subject left or sa staff, amo na siya ang gina-sharp dito. So, you don't need to write this one. Kung nakabalo na ka, example, isulat mo ang letter. Kung kabalo ka dito automatic sa key signature nga ara sa staff, balaan mo na kung anong gina-sharp dito. So, ang pinakakiana, memorize mo lang, butang na dayon. Okay? So, another example, key of F. O, sige, ano ang gina-flat sa key of F? Everyone. Anong gina-flat? Key of F. F, sir. No.
Key of F, anong gina-flat? Sir, excuse, paubos-ubos sabi sir, imo nga, ano sir? Hindi kita on, Amo sir. na. Kana, kita na? Yes, sir. Kana, kita na siya? G. Anong gina-flat sa key of F? G. A, sir. F, G, G, sir. A, B, C, D, E. Tanawa inyong key signature. May ara ka mo copy sa inyong key signature? D, sir. B. So, butangan na mo dira. Butangan na siya nimo o Sharp. B. Amo na, dili. Flat F na. flat. Oh, basta F, flat na siya. Okay. So, that is our flat. Uy, my gosh, dili pa mo kabaluan ng key signature. Dapat memorize na ninyo. Magawas ba yan sa board exam? Example, sa board exam magawas na. Anong gina-sharp sa key of D? So, inyo gina siya memorize, hindi ninyo pwede nga magpalagpat. Sayang kayo ng 1 point. Okay? So, this is, in the key of F, ang gina-flat niya is B. O, ano siya? F, G, A, B, C, D, E. May kuhaan pa gano'n. E, F. G, A, O, sige. G. Next, another example, key of B flat. B flat. Sige, ano ang gina-flat? Start kay B, C, D, E, A, F, sir. G, and then A flat, A, sir. B. Ha? Anong gina-flat? Letter E, sir. E flat. E. Oh, sige, E. E. Dayon, ano pa? Duha ka bilog. B, sir. D, correct. Okay. And this one. Okay. Direct relationship. Tanaw na to ha. Sa key signature na siya. So dili na kakinahanglan nga mag whole half pakadiri pero show ko lang ang pattern kay para at least maintindihan ninyo. Pero if you go directly to the key signature nga naa sa staff, the same lang na siya gyapon. The same lang gina siya gyapon. Okay, let's start with. Oo na. Okay, this one. So, we will follow the whole half, whole half. Can you see my cursor? Dahil lang, padakon ko lang akong cursor para makita. Hindi ko yan makitaan, sir. Padakon ko lang. May loading sa iPhone. Sir, mapa-accept ko na sila, sir. Sige, dali lang ha. Mauyaw. Check kay para gali. Okay. Sorry sa mga wala na kuan. Okay na. Okay, we will continue. We will go back to this. Can you see this? The presentation. Can you see this one? Can you see it? Yes, sir. Sige. Let's start with, as what I've told you, they have a direct relationship with the key signature on the staff. So kung anong gina-sharp dito or gina-flat, amo mo na siya ang na-flat or sharp diri sa aton na sa pattern, sa major scale pattern. Okay. Key of B flat. So when we say key of B flat, diri ka ma-start. B flat man, step lower ka. So diri ka, this is B flat. Okay? So next niya is is whole step. So ang whole step niya is 2 steps. 1, 2. So we have letter C. Okay? Next to C, we have whole step, one more whole step. So dirita kay para kita naman. Let's steps forward, 2 steps. 1, 2. So we have letter D. Okay? Next, for letter D, we have the half step only. So we have 1. Okay, that's why we have. So why we need to use E flat, not D sharp? In the major scale pattern,
you need to have the succeeding letter. Dili ka pwede nga D tapos D sharp naman. It should be in the next letter. So as what I told you, this is inharmonic. Okay? This could be called D sharp or E flat. But in the major scale pattern, we will not call this one D sharp because we will be using the succeeding letter. Okay? Ang sunod niya, hindi siya pwede nga D sharp na tadayon. So we will be using the next letter, which is E. So the relationship of E and this one and this note is flat. So that's why we will be using E flat. So that's why we have E flat. What is the relationship of E flat to D? It is half step higher. So from D, which is this one is half. So amo na siya sa major scale pattern, which is H, which stands for half. Next, we have the whole step. So here in the whole step, we will start from this one. So we have E flat. So you can 2 steps, 1, 2. So we have F, correct. After F, we need to have one more whole step. So we have 1, 2. Okay, so okay, letter G na ta. After G, we need to have one more whole step. We have 1, 2, A. Next to whole step, we have half step. So we have A, 1 step. So this is this one. So dili ta pwede mo gamit o A sharp. It is B flat. Why? Because in the major scale pattern, we will be using the succeeding letter. So what is the relationship of B in this note? It is flat, not sharp. Okay? So clear na? Clear, sir. Sige, sige. May pamangkot. Sige, pamangkot biyan ay. Mga anak, sa kanunay pa na, mga anak, memorize ninyo ng kung anong, hapos lang na kayo, memorize lang. In the key of D, ang gina-sharp is F sharp and C sharp. Amo lang na, i-memorize lang ninyo, dali lang na siya kayo. Amo lang nang ginayo ko ni memorize lang kay wala gihapon mo kabalo. Do you have a copy of that? I know, you have a copy, di ba? Yes, sir. Oh, memorize na ninyo mga palangga. Para at least ba, daw sagad gid mo bala kayo. Ang pamangkaton mo, anong gina-sharp sa mga kwan. Biskan hindi mo kabalo mag-play sa instrument, pero kung kabalo mo magsabat, daw sagad Japon ka mo. Amo lang ni memorize kabalo ko mo magbasa sang notes. Tapos kabalo ko mo magbasa sang key signature. Ang problema na lang is mag-play sa instrument. Ang mag-play sa instrument, dali lang na kayo ya. Any instruments you can play as long as you know how to read musical notes. Dali na lang na kaya tanan. Kung gustuhan niyo. Okay? Biskan kabalo ka mag-play sa instrument, kung hindi ka kabalo magbasa sa notes, we call you illiterate lang Japon sa music. So that's why you need to read in order for you to be called literate in music. Okay? Sige. Question. Another example. One more example. Okay, let's have key of A flat naman. Key of A flat. Okay? Sige. Ang pinaka-technique dira, isulat nato ang A, B, C, D, E, F, and G, A. Okay. Since A flat, ma-start ka na dayon sa A flat. So, butangan na nimo dayon ni siya og 1. Flat nga sign. Okay? Butang ngano man naman? Control B, control. Okay. Butangan na dayon nimo E flat. Okay? So mag-start na ka diri sang A flat. Okay, so since A flat, mag-start kag whole step. Okay, from this one. Ano gani ang whole step? Ang whole steps, 2 steps. 1, 2. So since ang next letter is letter B, what is the relationship of B is this? So this is flat. Flat. So butangan naton siya sang flat. Okay? Next, whole step naman ta. Whole step. 1, 2. So ang letter C, butangan nato sharp or flat? C lang, sir. C, very good. Wala siya sharp, wala man siya flat. After sa whole step, we have another
half step. This one. Half step naman ta from C. Half Okay? step. D, sir, D flat. Okay. D flat. B flat. Okay. So, butangan nato siya og flat sign. Next sa D flat is whole step na ta. Dire na ta, whole step naman ta. So, we count 2 step. 1, 1. 2. Okay. So, butangan nato siya og E dire ka. 1, 2. So, we have E E flat. flat. Double Okay. flat, sir ba? Next. Whole step naman ta. Count 1, 2. 1, 2. F, sir. So, F. F naman ta. So, there is no sharp or flat. F lang gid. After sa F, we have whole step. 2 step. Okay, so count kag 1, 2. 1, 2. So, letter G. May flat or sharp? Wala. G. Wala, sir. Wala. So, automatic G lang. Okay, and then this one, half step, ang last is we have 1. Ay, sorry. Oh, sige. D. Di ay ta. 1. G. 1. 1. Okay. We have A flat. A flat. A flat. Okay? And then, mga palangga, tanawan ninyo ang inyong copy sa key signature. Ano ang gina-flat sa key of A? A flat. Uda mo. Oh, ang gina-flat niya A, is B. A, B, A, B, D, A, B, E. D, E, oh, A. Amo na, sir. A, B, A, D, E, B, sir. D, and E. Oh, amo na siya nga dapat maintindihan ninyo ang sa key signature nga ato to sa drawing kag dira direct parehas lang yun sila relationship. So ang ginahambal ko sa inyo, memorize nyo lang to para hindi na kayo mo problema. Automatic na dira. Iskan dilito na nimo dire. Sample. Dilito na nimo dira. Okay? Butang nimo ang A. A, B, C. Sorry. D. B, C, D, E, F, G, A, B, C. Kabalo na ko kung anong gina-flat sa amo na para sa akon. So, we have A, B. A, B. E flat, A, D flat. we have D, Kag E. we have B, E, sir. and we have B, B kasi. and we have A. Oh. So, nga naman eh. Tatlo. Ano na? Wala A, na. B. Hindi na ka na sir. whole step. Automatic na siya dayon. One more example. Yes, sir. Oh, Yes, sir. one more example. Last na ni. Hindi na ta mag-whole step pattern. Okay, hindi na ta mag-whole step pattern. Diretso na ta dayon sang answer. Key of ano man. Sige. Key of D flat. Okay. Key of D flat. Ang key of D flat, E flat, sir. ano na tala yun? D, E, F, G, A, B, and C, and D. Okay, ano ang gina-flat E nila? flat, sir. Okay, Flat. E flat. D flat, E flat. E A flat, flat. E. E flat, C. E flat, ano pa? B flat, ano pa? And Ang D, sir. D flat, we have Flat. also G flat. So, Okay? 1, 2. May G flat. Sakto? Natsak ko, sir. Oh, may G flat. Pila ang gina-flat? Tatlo, sir. D, E, G. B. Apat. Apat lang? D, E, G, B, D. Sir. G, D, E. Up. Ano, sir? Lima, D, sir. E, G. D, E, F, G, Lima, sir. A, B, C, D. 5. 5 ang ginap. 5. D, Five. E, G, A, B. Ang F, ang wala, sir. Okay na? One more example. If you are going to look at the whole step pattern, amo lang na sa Japon. Okay, mag-start ka dire sang D flat. Okay, whole step na ka. 1, 2. So we have E flat, correct? Next, we have Yes. whole step. 1, 2. So F, wala siya.
Wala siya sharp Flat. or flat. Next sa F, we have half step 1. So we have G flat. Next whole step, we have 1, 2. So we have A flat. Next whole step, we have 1, 2. So we have B flat. Okay, next one more whole step, we have 1, 2. So we have C. Next to C, we have 1. So we have D flat. Okay? Kung kantahon na siya nimo, magsugod ka diri sa ginatawag nga di do, re, mi, fa, sol, la, diyon, ti, do, amo na siya. Kung kantahon nimo, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do na siya. Pag magsala ka dira nga letter, magsala ka nga dira, malibang na siya. Try ninyo og play sa inyong keyboard. Di ba may keyboard mo sa inyong cellphone? I-try na ninyo. I-try ninyo para na may application. I-try ninyo. Amo na siya, ginatagaan mo activity. It doesn't mean nga i-comply lang ninyo ang activity. Ginagaan mo activity para makabalo ka mo. Ha? Intindihan ninyo na? Ginagaan mo activity, it doesn't mean nga inyo i-comply lang. Nabalang compliance ra for compliance. Ginatawag, nag-eskwela ka mo. Ha? Nag-eskwela ka mo para maka-learn ka mo. Wala ka mo nag-eskwela para mag-comply lang kag may grado. Nag-eskwela ka mo para makabalo ka mo, makatat-on, maka-learn. Intindihan? Intindi? Yes, sir. Sige. Himuan ninyo inyong Yes, best. sir. We are trying our best para maka-learn mo kay kabudlay gid tuloy sa inyo kung hindi mo maka-learn. Okay? We are here to help you. Kung may mga pamangkot ka mo, just ask. Don't hesitate, ha? Kung mayara ka mo out of the blue mga questions na with regards to music, just ask. We will answer it. We do not answer, and then we will discuss. Pero as of now, we will focus on sa atong mga lessons. Sige. One more questions or okay na? Kaintindi na. Sir, Yes. regardless, sir, sa flat or sharp bala, sir, mas start ka gid count sa letter, sa D. Basta sa D flat, tapos D ka gid sir sa letter, sa dalawang. Tapos D flat mas ka start man. ka naman count. D flat ka man. Example, D flat ay mong key. So mag-start man ka sa D flat. Kay kung mag-start ka diri gyapon sa D, daw sharp man, mahimo na siyang sharp. Example, dapat flat atong gamiton mo. Tapos nag-start ka sa D. So ang una nimo whole step, 1, 2. So we have, mahimo na siyang E. So wala na i-flat. Masala na siya, mahimo na siyang E na lang. Nan. Intindihan mo? Okay. Sir. Okay. Sir. So kung mag-start ka mag-start ka sa imong D flat, kung mag-start ka D, so dire na ka, ang imong isulat is letter D man. Okay, letter D imong isulat, this one. So pag whole step na mo, may 1, 2, so mahimo na siyang letter A. So wrong na ka. Wrong na ka. So kung unsa nga kina siya, kung ano nga kina siya, example D flat, so dire man ka sa D flat mag-start. So dire ka mag-count 1, 2, and then dire 1, 2, and then 1, then 1, 2, 1, 2, 1, 2, and then we have 1. Okay? Okay na? Yes, sir. Sir. Klaro? Yes, sir. Example, may ara dia key signature nga sharp. May ara ta key signature nga sharp. Example, key of C sharp. May ara kita da. So, kung C sharp na siya, so hindi ka pwede mag-start dire kay C sharp man na. So, dire man ka mag-start sa C sharp. Okay? So, dire man kasi mag-start sa C sharp. So, ang D flat kag ang C sharp nga key, pareha sila og notes pero we call it inharmonic. Okay, we will not call this one anymore D flat if we are using C. So we will using this one, we will call this one C sharp. So we will start this one C sharp, then 1, 2. So this one will become D sharp. D sharp. So we will not use E flat anymore. So that's why nag-discuss ta sa ginatawag nga harmonic and inharmonic para maintindihan ninyo kay in the major scale pattern we are using the same note but different names. Okay?
Intindihan ninyo? That's why we discuss first the inharmonic before we discuss the major scale pattern. Klaro na? Yes, sir. Sige, sige. So, I will start my presentation this time. Okay na mo? I will start my presentation now. Yes, sir. Sige. Sir. Chika-chika na lang. Sige, okay na mo? Ano gani? Ano gani tawag siya? Na-refresh, naklaruhan na basta intindihan na? Klaro na? Sir. Later on, if you want to review, if you want to review the discussion, I will just post this one in the YouTube so that pwede ninyo tanawon. Kasi may gusto mo i-clarify. Naka-record ni this one. Our discussion has been recorded so that at the end, if you have clarifications and if you want to review, you can watch in the YouTube channel. Okay? So, klaro na? So, next meeting, I am expecting that you will have your recorder next meeting. Okay lang? Sa Webis pa, sir? Yes, sir. Hoybes. Hoybes. Pero nanay video nga lesson nga nako na-post sa YouTube. Pwede na ninyo matanaw anytime. And then, po ko'y lesson nang i-post sa sa group chat. Ay sa group, dito ba? Group page ba? Dito sa FB group. Pwede na ninyo maamat-amat para at least gamay na lang na review next Thursday. Okay? Ang brand to sang one is Huffman. May gaysano lang yung nagpakal. Ay sila gali. Sila. Sige? Sir, hindi man libagon, sir, nagwasunan. Ang Hoffman, dili libagon. Pero may arang nga, magkatubalang tag 75 lang, libagon. Ang Hoffman, ang 129, okay na siya. Okay na to siya tanan. Okay na to siya. Yes, sir. Bali sa Wednesday na naman gamiton, sir. Ha? Sir, naman sir. Sige, sige. We will just chat in the FB group chat. Kay kusog na yung kayong ulan dire, hindi na ako kabati. Hindi na ako kabati dire sa inyong panghambal. Sige. Okay? So, please turn on your camera so that we can take a photo. Sige. Wala man yung uban. Kitsa ni si Kuan man. Reconnecting. Nawala man ni Loren. Wala man yung camera ni uban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The 14 pa ito gina. Sige. Smile everyone. One more. Ready? One more time. Smile ba? Si Loren Magallanes, asa ni siya? Wala man nagikuan. Ready? 1, 2, 3. Isa pagit. Okay. Wala ang smile. Ready? One more time. Ready? 1, 2. 1, 1, 2.